Yanti asie yakase good for oil na. And yes, a good non kwane de koje oil no directly as butter. And no, it bit me say your arrangement a bit me the gold nama company na obre oil no so penny director. Say on penny direct is what you amount for months I crowd or money Ghana aya say ye bedi gold no ya kwa kutia e ho sika na ma oil company no de brown no kwa kutia oil nika na ye de oil na bremo na ye ya bedi gold no enti a two process and the first one na buy no ministry nika say we ye de ye kutia sika enye sika ese Ghana ene kokutia but middlemen no moji gold no ene kutia sika no on behalf of government pacha what I say enti two steps. It can be directly say the gold no ama the other oil na Ibrahim direct. Obi so one more because me dey me oil no me hia me sika. And also so no ye wo more my card so beji gold no. No more tue sika na my on our behalf. Na oil na ba. And also so no the same effect na in the oil for gold process. Enti se bi I'll be to say akotue sika na the age oil na enya de foforo bia. It is still part for the gold for oil no. Okay. Now, yera kanoforiata ka say, and I know didn't command or pay. I was said to me say, "Mawie a debt, a domestic debt, no more call external. China, we owe China about 1.7 billion. Other countries we owe them, and no, mobile say, na money or munko modi no mashasia na fake na mobile." Oh, you're very good. External debt restructuring, I'm here to first two meetings. And also a COIPA. I don't put the IMF and World Bank for na LED. So discussions, you know. Your Paris Club for na Nyamiadum or more meetings, you know. China and Germany na adjoining process, you know. Which means Ebeko Krama and 10 actions said na Yesusu, no. Na the name more dema any domestic one no. Nyamia aduma yetime wie no de aka no. E wo didi say we na ma wie no. Does it say enunti no IMF and say ya pe 3 billion no. E kwa be dem ana age say mu wie external no so answer. Yes, this is a wie external answer. And external no nye de nti say domestic no nti no. What may be domestic na just a very, very good indication for you. Now, Adena na domestic no moment danger external. Then can do a broach or no? Oh my God, on one farm or business. Adena no mum as a swammer or chain. Crony why? External debtors no omo di Ghana cha into omo tisansi say win masse. And so by investment, he can gain or he can lose. And when difficult times back, or by going on now, and she said, Pana Abitrema Koserbaya and Sabakan Sikadachi. Or mono to side the she and I say, but with the bow kruma, I am not adding so much mamma Manfati. I said, ye, a web woman that in Krano Sikana and more. But in many ideas, so we just be my domestic economy, no, I am not handling, no. Very, very difficult. And now say I'm on your some soupy shishim. And into no one managing a year, it's Nico for how the pro. But a stand on it also on 2 crew. And to the only can be a hunsus and so a woman your same mono. I will form cry. Okay. All right. Now, Kenya near IMF for Eswamram Bank of Ghana. As an advisor, technical advice, the chumo so why no. Wadaroma, Ghana for baby, you know, they are seeing it with a pinch of salt. Say, now brand check it to away no baby 2 Bank of Ghana governor for. Now I am webre ye ni akofa kolebi. And no uchire mu say. Yo, medase. Every bia mind bia beko IMF. She say movie no IMF for no to omunipa obeba betra central bank na odi omudi omani ediachi won she say omono ye no no hu say wo ye na sa pepe
no the first time yes in 2015 year koye no the obi bar sa Dr. Albert me refi the second name no and also no African sa and Ghana Krubia IMF and no sign agreement and disbursement ka ho sia mo be ma osika bia no o to nipa betra or central bank honum as their representative or ordinary bedi mo share more year ni sika no say dem apply no ne kwan be fa so a nkita bi no mo no share no agreement no be so prepared enti eno de enye asemfofo bia Adea e wo ho na dem. Honorable John Abuja Kuma medasi anopay e won koma on ya. Okay. Kora. Changing lives. Minim sama me kwan ka meka ba bi kakra fa S Gracia ho asem. Me too. S Gracia ya de ba ko Ghana fo mpanifo ankasa nim se sa aspect ono emwa wo man Ghana. Nanso so enam so ubusa na question no o kind simple say our constitution num na bom the appropriate quarters no betimi ahwe no matimi ahande no kind sa. Ghana wo ye major problem pa ya e wo asoman no e constitution no. Enipa o mo tro constitution no e di kind to o mani hwe chiri ehu the benefit aspect of omwa ombetimi anya sa benefit no from the constitution no e na ye hiafo no ye wo fom ho no ye nkonkofo no ye na ye bre nwanwa se wa besom asom oman no ma wo bibia oman ye bibia de ma na okọ na se wo firi ho a na ya sam ma wa kwankwaja de S Gracia abakade aba enti obi pra bosome 1.8 enti ene de entimi ntua aban se sika ni ho ana na sini yakobre abre awie suku ye sika ni ho enti aban se wontimi mfa omadwuma bi mu ana Ghana ya wasambo no po na ne se sadia adentina constitution no ebre bi atwa mu mpanifo ye se constitution review committee mpanifo kwatena ne hu aspect bi a ye betimi ayi free constitution no eno de wetre sam because ministers aban de ye adwuma what the obako office back no special assistant to way office of the way na a day office back he car aban ne bebo e wo mant back adan nti Ghana ya no ye ho abro anase ye den hwe ade back a eye mawiro ho pa ye sa abosom we 14th no vast day no wuti ensem bi e course of parliament almost say ye chocolate day is accepted chocolate no koko no way yati ha mimi no mieno excavator ye ntimi ntobi da kopim se wiase be sei wa na eto MP asebe se na so obi o na eto mam fans na betima to so was ye ka se wo sika was it there be some can abem oh for no ka se na abem kasa what I say empanifo na ekoto various sites ya ye galamse ho no boss me say sade amekwa hafo me kroma hafo no le se ka me de wo kɔ ho no mu an ka makɔ kyerɛ ba bi ka baba wonu mu sa akɔpem sade be kye okay galamse issues a ekoso ho no mu no me ne omienu ye te ha ye che excavator ye se ayera o enso ye to man mu mpanifo MPs ni bi DCs ni bi na ye galamse akese e se nsuo se amanfo koko kwakura bi ase kɔhwɛ papa bi a wo si so wore na yiri si so a mo de ba ho odin do koko no MPB DCE bi ene wo hene bi adu furi de pe ni pesame nkum nyanti no wo ma garam se fo aba ho ma ba sai koko ni nyina parliament house wo te ho se ye no chocolate day chocolate na way chocolate Ghana ha na wo he koko no way ye wa ha sei China fo ba ha sei e be sei ye nsuo na wo mo afa kire kodua koko e wo China mamu enne edwaman so kura be kakra na ye koko no kura no as compared to China ni Cote d'Ivoire no be ka koko no kura no e be rejected if you say chemicals content na ewo mu no e so high say am wani padua no to be rejected sabi broni wo nyimi za so ma wo do koko na poisonous no aba ne krom na meku ne manfo na se ase Holland kwa my warning e wo ho you see kobra wo kan S Gracia areho sem ne say Ghana sia article 68.5 exempted the president from paying taxes. Okay. Article 71, 1 and 2. Omanhene the president.
I just want to be sure. I mean, yes. Article 71 holders, no. It starts with the president, vice, speaker of parliament, chief justice, justices of the Supreme Court. Then we move on to ministers of state, political appointees and public servants with salaries charged to the consolidated fund. And you want or memoir or market on consolidated fund money free. Bank of Ghana governor, certain CEOs, appointees, to say be a bank, a buying banks, and I be nominating one commercial bank, no one penny for pano. Now you call it electoral commission. Easy ne the 7-0. And Sunday I call NCC. It's also a KS Gracia. Yaniko Dua Mrasebe Jefien Kwa no. Obia and the seeker is charged to the consolidated fund or retire on his salary. Sir, Shadia, Ebasa we are. Sandy Pano, Sir Chief Justice, our host is here. Sietialika 300 million. Busumi bia so far Kufuji 300 million. Omanhene they say I get 420 million. Omanhene Kufuor, Omanhene John Mama, Omoji 420 million every month. Bank of Ghana governor, they work home gym or retire on the salary. TMO, if you retire on your salary, what it means is say every month, Addison or what was it here or 101,000, 1.1 billion. Governor of your retire no Bosome obeji 101 billion. Name allowances name near my kika ho a Addison be enjoy no or no enjoy bi. And it's all for who done it. Yes. And some rawe a draconian. Any actually dia se Ghana for ye kon. Obi be somo mine na onya mfie nan a Article 111 of the Constitution 2, clause 2 say, it is deemed say wasuma wie. It yenya na kwan jano. Say sikana na oje no about 30% of sa sikano. Yanki kamom ni niema bia na yenya ni sikabotni mfenya ne kwan. Ba me masem ne say Adentina me ye adwuma mapon ye wi adwuma no masako gina se ye nto abansa mame ye to aba mame na me nwi a ye se first 4 years ne de age sa be shase foforo ye rabamba bi otiwe from 1992 besinde wajika na esgracia sa besinde James 96 Nanado from 96 to 2007 as gracias a bimwa 20 years 4 years bia ni atam no kufu di amano kwaku kwate asema okay kwabra na se bedwafo no ena ekotena se akase as gracias yenye ana ye koyemra na atwam article 71 holders omuka ho ugidi se sadie we ebetima ye adwuma ensi wo Ghana da Kwaku kwate nyo Boakye West. Yes. Ne ho aye me nwanwa papa. Kwaku kwate. Adey. Me ka se 2016 sa kwaku kwate ya papa ya yi. Ensem a wo be ka ye no. Na me kura menim se bia se Dr. Mahmoud Bawumia ni ho na wo ho. Wonu na ode eyi court. Obekai MPA court say. Omo de 1 Ghana cedi ato petrol so eye illegal. Emma omo de court Emma court kwa bua say aban no nyi 1 Ghana cedi na ode to gallon bia so no mfiri so Emma Betimo dunia Alex Mode be ka say sika no omo boa no a omo de subsidize emra petrol aide akosoro no omo de shame
Kwaku kwate mu be di ade 2017 wa moso bio. Na sa wan Ghana city ne da so. And America no. Ne ho aye me nwanwa papa politician. Kwaku kwate. Na nka never drew 2020. And never. Enya kumpreko. VAT. Boss, ya na etomre bi ya ya. Politician. Na etomre bi na se bi ya wunya akonya na wote microphone anim se ya. Nyame anso wakoma. Obeka nsem a be wi akire no. Na akosai obi. Na edensem bebere aba. Kwaku kwate nti da ben pa na wuhunu se Ghana yentoma tam na ekura ye no. Article 1141 ana meka. A ema kwan se MP adwuma wie mfie nan a. E wo se Adea Akye no. Oh, omo na sise mra no. Se no tire na boss na meka no. Na akova wo mo, wo de opa ne yayi. Mane nkotodwa. Se aban ne se okate. O kai sai. Adanko Akufo-Addo kate expenditure to parliament. Uti de baba be kan. Osiso amfa nhemu a. Hwe no amfa bibia amamra hye bedwafie. Speaker o. Odi ko shame one sign a state of the nation address last year. Omoma ne kwan amana be kan. Nti da bena Kwaku kwate hu se yentoma tam na ekura ye no. Ye hwe ne ye mpam ho atare. And they are you see on. So oh baby I kekako. And until no pana me ka tire Ghana for say me no I'm not here to place any political party there be but ja edura na dwopa na wonam kwan so na wo ba adwuma me no anopai me shada wo ye nuanom zoom lion for so boss na no me duru so for lie me gina ma me ba ko nche na mebusa na se etua moka bronya na na ana o se ebi mu nya bi na ebi mu anya bi ebi mu nya bi na ebi mu anya bi over there 60 workers na sana no ka kire me just ebi mu anya bi kura. And a very serious say, boss 1.8 a month. 1 point now mako and 9. No mo bi mame, obi papa, was sorry ahomache. Ubashia wo na zoom line atade se wo kakraka. Ade e be hu aye reflector na e wo ho no. Wa he crowd de car bo no. Ba bi ho wo gina no eye sum. Aban ne se wontimi ntua wo mo ka wo. Enso be hu ano e bi kura na aban no agya sika num ama akodi ba bi ama obi de aye ba bi. Ye wo ha na do danko Akufo-Addo hunu say ampa planting for food and jobs no betimi aboa mabunu enti ye dua no baye no na ba mabunu no benya adwuma aye enti ye mfa mabunu no nkwa haba mu ho wira mu ho no mko dua nua boss da bia ka wasem se hu ko se ba wo so enkosi da pen obi wo yere obi da hwa abusua Ghana na sa bibi man sa de ya setena ne sitie no e different from abrofo so obi ye adwuma kakra wa abusua no mu a abusua no school fees abusua no keresin abusua no nche na mo won beto aduane so abusua no mako ne nchire nyina no Kwaku na eto efise won na ye adwuma but here is the case so a nipa no so akwa ye adwuma no still abani ntua neka nti sa nipa no so high dan a won ye dan no survival you start no ko si sen you start no ekosi sen oh obrajo home ya akwaba oyini akwaba Uhun said that beba ye betimi atwa Esgratiam e wo Ghana. Oyini. Asema Kwaku kwate dia betuja say aban no entete sa ne ma to be say Esgratia. Officer nka obi ye na dwuma wie no otua ne ka wie ogogina home a eno anu no. Ompese etwam a ombetwam. Say amanyoko ni mienu na MPP ni NDC no. So ompese sa de ni firi be firi so omu nyina na gimu mfaso. Sa Esgratia no nyamanyoko bi ko na agi. Obi aye omo budget a wonu omu di nkoma ono no omo de omo budget a omo de omo nema mfie na no be kwa say den mfie na na magi wei me di be wie me filling station me di be wei aye omo sika eno de onu se bosomi akatua na o de kobobo nsanwa na o de kokọ kwa adore ne nema ni nyina wi a ene we nya we kora mfie nan no wo pudu obi da kire obetu ya o de be sa de no nti se omo no pese ye yi firi ho a na no no de agire ye kuom nyadu omu beyi because kayade aye efa bidia efa bi be sole atia na se eboa omu mienu nyina ne de mo pa mo nkasa ma mo kon ntin twetwe omu nyi firi ho omu nyina agi mu faso hwan na ne de ba enye yeni a ene yesi ama emrache bedwafo bi double salary egosi sei o ma refund do ma protect omu we egosi sei me mekwa akodi bon ye be chi mi sesi amrache bedwani yeni a ena madina mrache bedwani di animu kwa ebroku road she ka koba Francis Xavier Sesu edu si ekoche no yesi eni kwanse eche no because ono emra no bo no ban constitution no ayaye no a
yɛde aboa ebinom ho ban ɛna ebinom so yɛde aka ebodu ahɛ fam no enti so ɔmo se es gracia betwam de ɛna kwan na wa o efiri akɔ na kpanduri yɛnya nu tachima akra na akɔ nkentampo enti anya kwa ketoa ɛna da anim saa no aya ye betwa no ba so ɔmo ye ɔmo adwen sɛ baabi a yɛduru no aho kyerɛ wɔ hɔ saa de na mmoa tie sɛ tete ne ma so ɔmo betwa brabra ɔmo nyɛ ade bɛ na mmarahyɛ bedwafo ya ɛyɛ wɔ ɔmo mfa so a wɔn nka mbɔ mu nyɛ baako ɛnyɛ saa wɔn prade bi na sɛ wɔn mmienu ne nyinaa no ɛyɛ ade ɛboa wɔn a ntɛntɛntɛntɛm wɔn ka bom na mmara kora no na yɛ paase right to information bill agosi sɛn. sɛ ade yapa edi sɛn almost 15 to 18. say consumer protection agency ɛnu ana kofi kapito no ɔkasa ɛna o ɛnso yankɔfa biribi mmra ɛbɛboa wɔn mmienu minority ni majority kwa on befa so a bi o musika sem bi unhyehyeye ene ahomache kora omo yale wa hospital na drip si omo so bekwa akofo ma ba no ma betra beto aba nti oman na ewo mu no sa es gracia no umbetimi aka so umbeja in 2015 me kai say omampani John Dramani Mahama at a committee say omo nhwehwe because a lot of Ghanaians were talking about it. It was headed by Professor Dora Francisca Edubuando on emoluments of Article 71 holders because no is too much. The committee lamented, say, there's too much ex gratia to beneficiaries. Into Omunya Humbibi. And then the committee's recommendation was rejected with the white paper. Omampeni your mama ni kaso omukoye. Omuye Omuchem. Obaka erama di committee eno nso so saa omo ye niam ni nyina wie no they call say erama di committee ni mbom no mo restore no na nye eye dura boando de no enti eduma bi a wo ha na politician bi aseda ko pia betum oh ade we de mwa not recently anya okuje to na sakofa es gracia sembai so fi say eye too much. When you one person in parliament, so no crown soon came from a noon tumbi. One day, Michono. Where we are now, Sikanio Maimu. Then so Bosume, justices of the Supreme Court, NCC Penny for, Electoral Commission, Bank of Ghana, Cocoa Board, CEOs are ketia de Momo Bosumino. Ye canning now bomb. Sa sikana ye different consolidated fund mi ma wo no ye ka bomu aho government expenditure kwano me nsura metuma kasa about 40% emoluments to these people ya wa mintiu ahonta es gracia mampeni dada jomama asemi ya woken Nana Danko Akufo-Addo bai he also made an attempt so mo bete so no kote Professor ya Ntiamwa committee no and Adea Ghana for Ghana akota Ghana na ya ne ye kaun bi na Ghana ne nyi ye kaun ye timamufo no ye kaun bi na Ghana nyi hwe Nana Danko Akufo-Addo bai no behu se Jomama emeki attempt anyi ono so ba ye no na obete Professor Yantiamwa committee ana Professor Yantiamwa committee no koye adwuma hu se sika ekọ ho no na edoso na Professor Yantiamwa committee no recommend say efiri na ekọ president waketua utumu a ebe ne ode ma adwumayefo de no bia ne de be ma te se mampani Akufo-Addo to adwumayefo aketuam se 10% 15% no enka president uni wo kwan so okoto 42% ene ho ahwan enti ka 20% ade ma adwumayefo no the same thing de be ma wo president na Professor Yantiamwa committee no kokoyeye na ode hye mu se es gracia bebre benedoso enti de ma bi wono ma se ye de ma nipa bi no ma yen se dan twro ye no sese ye ntwro ena ma president yerenom eka se ne yemfa president yeremo so kemba mu bi na Ghana foko gina honkwa because near the fair chirema wo mo president Jomama yere a otifie Kufo yere a otifie Aliu Mahama wawuo na yere a wo ho sese yetua ne e champon yerenom yetua mo kabat eni kratam so hu but ye de mo ye mo cast sani amane nyina de mo eni kratam na ma mene ye ne se yemfa nto krata so ye de to krata so a ye betime de emrato ho mo shense ebeye former first ladies ebeye a minister, a deputy minister's salary kat aketua ne de bema wo mo because kane no na president bia pa
eba ni open no de ma wo eti 50,000 no atam no de amama mo bosumi bia but this time amene de ade beto ho ana omo ana anya omo de no ekoliki sa party kitu abi no beto Ghana fo nim say hey akufo do si yentua na yereka ayi ba mi ase yentua na yereka wo mo nya hwe ene yeso mu twoboi kikiri wo mamu sa wa bra yam pani ankɔhwe maame no krata na ode koe no infu ensempa na ewom ya tugu mu na yakotugu ye president so we ba bia kika kɔ no a eya amana ba be yon popular ana se pam no twa no mu fa de no nkoto be enti committee ni report kra no ene boto kene ye ya so read the committee ni report ya enema bi ewo mu anka ene yesu nkiensu but Ghana for a yasum ye amanyosem politics na ku ye bebrebe sa politician no koliki sa de ne bae no na ne interest wom no hu se ba bi odidie ye be wide free ho no mo na okotam ho no nko na de be to Ghana for eni because no se Ghana for yasum ye de akufu ado yire ba mi ayire wo mo ye de ye fa ko ti o mo ka beti o mo ka de so hu ye ko ho ena kikiri sa ni aba bedu ne na bo ma ni bi cry fiscal na mo o mo nya tia back eti me kai se lodina mahama no di can return ni sika ena wo mo nyina susu di eche se mu nso mu nye Dabi Rebecca na de ba good ono so mfa ne de mra ti me kra me kasa se ma me lodina mfa on fiscal bi amane emfa ma kina ono so asom o ma yes lodina ayi for Rebecca any Baumia wife and the kind of coin so just na me bu so do me the coin and say I mom say your mom he say I bet my tam 3 times there near the ma omo no your mom wo kire wo da hu abra ye hu enso ka we da krata yes say yantia ade o kan no say ade ne de fa kire na mom ye mfa nto krata so ne mfa ade nto ho ena Ghana ne ne tina semba asemba ni yakukuru ni kakraka ni ase no eno ni ene akonta ena kwakuku atiasa akwakofa ba say omo hu say eyama politicians na you're popular in the eyes of Ghanaians and they are yes because baby omo ba bedo no say politician ka asem cry mfa na nya hwebio ena yes gracia ena hwan ena de ende hwe akonta ade ba akoso a bond for ade yi he o Ghana yankopon hu ye mobo he emra maame no Sofia Kufu kwotena ho no mo no sabra na o se Ghana for ekubu se won se adena Sofia Kufu akotena ho akota enu aso nko pension musume so e man say aburo so bi 2000 me boa ana 1005 yes me papa no gi 2700 o call retirement no kwado a senior yes a prison officer no sa so captain so on na man course a level no captain for no munya sa sika yes so munya sa sika no o pension no na akota me papa no pension no gi 2700 no na so di eno de bia kwakobo aban bosia akota hwe sa pension fu ye omu kasa de omu ye ifo article 71 ne it o man na hwemo akota utie onya o masters so say your PhD a Bank of Ghana governor no chen anya PhD ne kuda no omo code da anya PhD ne kuta omo anya 1 billion e di tu omo ka boso 1 billion odi mabika ema osa akotena fia ya sa tam kese ne de amano no omo kotrachira fie ne tam sa sika no omo a omudia mo hunu omudi sika na ye ntino de akoma asade bia akoma aban se aban je me de bob sia na me say ni di ho yes eti wo no hwe oman hwe ahwe oman na odi usika no bia akobo no bosia no wa hwe ya comfort untua light bill untua water bill wo ye adwuma no ye obi mo no kro makọ retirement no still ye da soma police for kobo mo ho ban and the former chief justice yes omo kobo mo ho ban ofie e school nko an okoye akotanya school omo ko anya no bi na ye koye no nyana wo ye PhD no masters amanfo kuta okroma se akotese ye mo opportunity bi ni bia mo oman na hwemo oman ni hwemo no makọ akọjima home mo home je na mo mu no oman no soso ho kire no oman no hwe no you scratch my back I scratch your back also giving us another angle yes akonta me papa no ye prison officer no ye tua ne ka 2700 no akota ono no o kapre odi bi be kwa akọba aban bo sia ba mo na oman hwe mo e mama so mo dwo mo ho dwo mo abesi na mo tifie mo ho dwo mo e big 1 billion bosomi akatua e big 500 million sa pensioners na sem na make you omo koye dede no e big 500 million omo tifie edu antwi say no former director of security and exchange commission or retire on the salary because it is charged to the consolidated file it wono anyi kra no bosomi obetuma je 300 million akokra o tifie na oman ne ho akire mo yesi ya hwemo muso mo mebo oman ne bia mu ye dede say
Momo ye adwuma no. Momo ye adwuma no. For you no pensioners we na. Omo ewo na enye first class. Enye fie for ni bi. To ne Mr. Boakye ya adwen se omo ye honam sadi for. Me papa odi oye prison officer. A call retirement no. O call retirement na bosu bi e ma no 27 million 2700. Eno aso oje say 18 million. And also be 2000. Yes, 2005 2008. Teacher ni a call retirement no no sika. O de ko ba babo si a obeka kire aban se aban bosu so amedi. Mu ya hwemo. O man na hwemo. Dia school na mo kobro so. Na me busa no. Dia school na mo kobro so. PhD na ekure kuta mo no. Ebre kuta. Ebre kuta no na omode ye adwuma. Sa ke twere ye de ma mo ye de bi ma mo. Oman no so ho kire no no. Ye frɛ mo se mo a ye hwɛ mo ye ma mo wiase agapade nyina. Ye de oman ni sika dodo na hwɛ mo no. Ye frɛ mo se mo meboa ya. Mo kam. Na wana nka meboa oman no. Na nka hwan pa na konta. Also beboa oman no. Ya so ba akilo. Article 71 for no said the no. Say almost on budget to do a 2 year do so baba jom can be their home. That's it. Article 71 for any ebo mudin yo. Say a Ghana si Kenya no mo ne come ho. E bigi 1 billion bosome, e bigi 1.2 billion bosome. And no cry any da krata so eso. I want to te ho no de. Allowances ne. Emoluments no nema e ban de. Hey, e skakase o. Na se ne, o man no ho atire no, man na kwa won ye. So obi to say Bank of Ghana governor. And now am ultimate share $1 so go won also $1 no so. Oje 1.2 billion bosome bia. 1.2 Bosumi bia o. Eno ye sika da ho. Na ni clothing allowance ni one allowance no kika bom a. Obetima ji 2 billion a month. Yes. Se okojida ho me a. 1.2 billion no busumi bia e betua ma no. Ono sabre no luma odidi e da bi. Ayi commercial bank boss, NIB, any banks account, any government institutions no. Obia the sika consolidated fund mu de yi ma no. Okojina home a ebetua ne ka akopim so obewu enne omo na esu na ko me city teacher ni a wako retirement police ni prison officer wako retirement ono sezika no obi unfortunately but agreement is also an agreement. Agreement is an agreement any e ka kire mo se oman ne ho akire no oman na o hwe wo no it is based on moral suasion. Good and it was you no there no cra when I say hwe me wan hwe me o good no cra krata na ni fife Matias but MPP for so na me aba bedu ba bia ye dro no kenofri ataka wo bi beginning no na so omope ekoya ti say Ghana pension for nyina teacher ni a wako pension wan pension the communication did not go well. Yes it's ma omunya sympathy good afei na Ghana for unu say mo de ye kan kama mo mbam kra go teacher for wo fie no any civil servant good ne bosome tier 2 ba ye kra no yetima 20,000 yetima 200 million de and no obetimi dey ato bond for how many Matiwasi Kwamra a quick comment we say wanu ye ko bi ko Adea ba ko menim o wiase ne say sawo de ka ya nwenchenam na be de ko bi ya nwenchenam Ghana Africa countries nyina ye ne wosika but ye nim Adea ha Ghana pa ya kesesem Ghana ye ya kesesem too much so ye ni bi ne de ato ye ho sa Ghana ye ni bi profligate spending so ye wosika hwe sa wo kɔ MPB account mu anopa ya 3 billion no a ye kɔ IMF say ye kɔ akɔgye no ye be times be 10 enegum just 4 years onye sika no wɔ he 3 billion de obi ani obenya Kwamra ye ka mo na wo account wo kasa won frama mu account say enegum Kwamra me mom account nkyerɛ embo for security reasons bibi ani what you say just 4 years sika egum na hwɛ benefit o enjoy na wo ka kire me kwabena kase say o man no ni sika emara se badwafo na do dan kwakufu da mamuo mu nipa sai na ono mo ye adwuma oba na o kan sai ye ni sika boss ye ni sika sai nipa sai na wo tu kwan a wo do o mo kɔ na ya o mo kɔ ye dan ye ni sika ye wo ha ana ye call Brazil ba ye white people ye to twene ye ni sika na anu adaya de de ayu mu kogu o mo animu ase ba ye enipa ye so a wo mo kɔ ye empo obi a obɛbɔ emema ni ti keke Ghana tua neka ye ni sika ye kɔ kata ha no ye kɔ ye dan die ne ye kɔ ye ye nkura ke Nigeria for qualify ahead of Ghana hwesika nwunu kɔ ye
Yeni sika. Ye wa ha obi ni mbɔ no bɔ 1,000 times when 20 ya amfa no. Yeni sika. Keto kra kumu kra no amaba to okra e koso a. Sika almost spend it. Yeni sika. Okay. Hwɛ. Oh. The time no. Oh. Baby abe atrase. Eyi hwan ya? Baby a earthquake we see. Turkey. Esi tambe. No me say esi tambe. 4 o'clock. How much for? Hey, bla no so ya samo. Ade. And as I believe no obi na shim. Na say any same kwa. Yeah, don dey move back for ma. Because definitely say sada no dey. Obi no Omado soro kopra. No match 4:30. Bisu obi no obi shim. And am dey buy same kwa teacher li to ronko. Eno mo kopra. Eno mu ya tu. Omu wa paso. When you have a quiet bia ma wo. Efa ba bi ni mete na. Efa ba bi ni mete na. Me say kwa obi no obi na him. Baby abe trust ya ni ko. Yes, of my maker ya. Eya na empanifo obebi o mo tabu. Yes, they wa ton sansono mu awuo no. What intended na kwa asa. Me say kwa nobody say ya na ko teacher li to ronko and holiday no mu himba. I was your first stay with us. Ya ko ba the debate the ba shisha so ba. Adea Akye Abia. I don't the cheese at FM. Oh papa be. Now pom to say. Oh why fe pa. Bibia fe. You always looking young. Come on. Oi, mami abe de obo. Oh swag brutal. Oh papa any komo. I say yeah. And then the power my Ghana for. Okay. Nyame ahode me da wase bio and then so de aba. Said ya wode aba da obepoa ye na osan akoka ye ho no. De yesra woni said ya ko ba nyina ye de enimu hwe de enimu ane se ma me dokran se hye ye nti abene. Enti edi bi ne ya me aye ntehwe. De yesra woni se rade. De enimu kan na kasa kire wo ma. As de nyina wie mu de na ase am within Jesus nti. Amen. Amen. Anopai be hye de ho ye kama. Nyame adom nti ayarsa de koso. Secretary de and the partial and you be anim. Enti ni America ne say obiara biara waba abe heba clinic de. Ubi so obiara de o kan say oh me ho ye pa. Enti me kanfo abe heba clinic de ma wo say. So one anti abre. So what need as wasa. We de mo nto wontemenna. Na de akoso obiara wo giri say radia power. Abe heba clinic betimi aboa ama wo so wada na wotumi aso dai papa ne e kan se de radia sa wotumi adabi abe heba clinic we kuma se tano so patrapa junction hodu ha ya share no opposite a big hotel bi wo ho na ya na mesi de all share screen na animu no hwe wo form wo wonchro na de onu so tika ma wo tie me nso 0243 345 392 0243 345 392 050 64 60 208 na ni America kira woni say ye wo Facebook ne the Akeka so me da na me hunu bo Pacho yen WhatsApp 0249 24 79 69 0249 24 79 69 Facebook and our YouTube no so account no here Abe Heba Clinic. Okay. Abe here ABBEY na the Heba Clinic no atwas. Okay. me da sa brantie eti dia me ka kira woni say Abe Heba Clinic de me ogidie se o nhede ni saso ewo Omanhene Ghana mu ni Africa ena mpo yekọ amahudo so a omo onimdie papa na omo education kwa animu na omo nimade na omo hia de omo kura na omo hunu Abe Heba Clinic nhihyaye no mu enipa bebre frem na omo bisa me say na wonya nduro no wo he se nyankopa amfa mfiri soro ama wa me say obebo ahomoden de nanso wontumi wie se Jesus Christ na enum asem esa yare
enti abeha back and go ba na ebom pa ye ma wo wia wo gidi o wan ye no yare na ebekọ me da me catch us bra be gidi ansan na me masa wo yade bra na me mom pa ye na me ne me nyankopon kasa ne ye hia wo yade na wo se ye honhom no ne ye hia yade na ye honamu no a wananti abre na wapem na wo cast do obi ba otumi cast do de agumanim bo obekan bubru 30 of course be 24 aden ne nyina ne se wan kasa wonya nhia be herbal clinic doctor oya doctor mu doctor onya men sankasa ehada wo no so wo ba hu na mfemu a abe wo ba hu mfemu a abe ne nyina ne se tu anamon keke na bra kuma se tano so apatrapa janshi wisi asoda mienu wo ho wo de odu ho abisa se me ko second sex doctor do ho ana mami abe sandi fam ho fruka krabi that's right hotel bi wo bonkum unsani fa so me sambodo bo ho wo jan sambodo na se wo hu clinic ni wo ho ya penti dan yellow ena sambodo ba ko wanim efi o nyina ya taa ho mate se ebinumu diabetes ayarfo na mesere wo ya yare ni na nyame atene ne nsa akere wo se kwa be heba na me nkohia na se wa moani ana ho a wo beyira wa moani ana ho a wo beyira me fio ya taa ho na te ni ho be se bra be heba akere be hia awrade a o sa yare no correct secret says se wo pa wo wa wodi amu asi fibroid yesi fibroid wo ya na boje etu abe heba clinic fibroid yesa moje ntu wa wu hunu kura de obehunu ane se fibroid no ahye fibroid anya moja o fibroid se ebebie so akere wa aye fita na sa fita ne se basa moja etu ana che se yare bi e wo ho na atibiribi na di moja ne tu fibroid nya moja mesra wa wo de mosi doctor kan che se mosi awo de awo wa nanti abre ada na ba me ahuru mu ma wo se doctor no betimi ahuru man ka che odene sa kansa awo de na me ka kira wo se wo nsori bio enti ono so mpo o mbo no musuo no nku because of wasam enti bra be he ba kan ke amfiansa nkan ye ni sikan ye ni tue ye ni aba ye di dade biara ye de ma wa bibi dro de ye de ma wo na wankasa eno ma be firi awo de no magu fom no wo no ukuru nyina na mo be hwe wo pa atwa ebirim a no ma twa ama me but ensese no ma sa ye de to abontene me ka cho se yade biara ya bubodin ebo se no se wo antumi ama no wankasa wa ma mesa ho yade ama wo nso wanji adansia yase ne de media menyintum isra bo modin ana ka che wo ma me se bra na wo so yade ne nko na wo di adansia se meme ko ho na me ho to me enya yase wo ko ye na ho to wo nti wako kirafo aso mesra wo se wo numadu bone da wo hunu se yare kan yade ho atumi ya yare foforo bo mode na ho yade a wo yade no ho aduro na wo num no preko pe no ano no sisi yade ene na asetwetwe ene sa no ma ekoso nyina na no papa bi ba na me ka chense mfi aduasa ne to ase ne ebo aka ade pe ne yanya na fidie be no na so oba na me se papa dia ya wo no me ma no ma mienu sa no ma mienu ko try enya dunum me kire wade bi wo sam na wo di dware no sesa no won pa wo da so sesa no afa aduane bi wo ho no ma wo di anu ho na mo nye pe betimi atwetwe to because wo ntiri na fa aduane de dia ya adwuma tese aduane no wo mpa na nya ma wo a odu oba reject wo ntiri no mo be wo ntiri no mo wo nso e be ya wo ya wo be chef idie mu sa wo papa de baba catch them after 1 week sema se me to ase na jai me na se na asa mpane bi hyehyehye me na mu no na me ntibio na me se aduro be na anu me o se me num aduro bia na ya me nwanwa se samra ya di dware ya wo ho mpa wo honam a etimi ya wo sa ebe ya se do nam fom so obo ha ndo de fan ya sini so wa box fan sa obo se me ni su ya bi kusumi hunu hye fan etimi frani na me ka chiro no me person come sa station we say mo ma me bre be say 30 minutes 20 minutes and now 1 hour
na saa nyama edi di penya mo mu no mundura ente se o mu no maduro no na nka me kyerɛkyerɛ kakra de obetie me ni tia na honhom na ene na kasa de obeto asam na kyerɛ me fa no ho wa na abebre wa dware samna ba ko mfie aduasa adai wo sesa no sesa ne na hwɛ ade wani na yawo ya na efra ne nyina ya yusu wanim ena wani na peke samna ena nkunu ma hode awura wani ase na akum cells ena ma wani ya operation 10 times wani no huna de sa wo sran ko bia no odin atwam just jai samna na ade sra wani no parte so anya sa wo ya de be ya nifre ni ansa no wo mesraw ekuratu wo pese ekuro na ewuo obra wonya mark ya be heba clinic 0243 no ena gu so no mesechiro 0243 345 392 shiro to baby wo do obi stia ho abese ya atwero wo do anu afred driver say gina nam ko fa pa metwero me number no ena 0506 460 208 me say asma me say akabe yefo ya de obi tumi ka say osa edi be 10 years 12 years osa manum adroid fidie wura manum pie mase ayesi osa shedanya ya de wo ba abeheba clinica osa na say de yewa na kom di wa na wo yam dwa wo no enti ase sawudi aduane ene fredronum na tumi akọ wo num adro no dugu kuro nani a ebekoso aye wo ya na mo aduane bi wa wo de fra adro no na wo num a ekum kuro no bokọ acha ne 5 days osa wonti kabio typhoid obi si typhoid oba ma na adro sa enko na obi san say nsuo ben na wo num a na obo nsuo bi din na msi na aden na nsuo no nsesa no wo se no na manom a nti die typhoid na enko evi say wo typhoid wo nya no wo se nsuo no sa office be ha wa nsuo no wi a nuom na shane so ansa no wano anya sa wo typhoid enko da oba num aduranya kidney problem wo de me mo dua mesro fa cheme mesro nro no bi wo ho a wo num a esan ma wo haw kese enti osa de typhoid abehe back nke enanum secreces eyananum ade ben na ye stroke obo so aya kakraka na no obi mi nuampo na fu ayi se twa na nko yam se na adai na be ma wo fu eda wo sere so adai wo se pressure na no ya okọ the girl wo ko adai wo fu no ya ka se tu hu na ma be he back nke ba jeduo na wo fu no srade no ni anwa no edi sabio kafra o toilet na atamu na wonto mi nko no ebu ase na nsa mi nko toilet da na so da so didi me se me pacho abe he back nke be boa ya de ni asem bebre kan me ni asem bebre kan ya de mentumi mo ni nyina din syphilis obi odwunso white obi an dwunso ose mu apai oba ba me mu ye ne ya emu keka no oba bi na se ase oni atenka wodi nwura na se sa amane cells ni nyina awrowro beda wanya atenka nyankopon bo rubber bi se ho na se be ma no eti eya sa rubber no twa ade bi woni pedua mu ma ama wo ti biribi se biribi koso na wo de adro ya tete sa rubber na ba se me de me ni atenka ya sa na nyame bo wo okay me Saudi abi ka che obi omu ne se me start penis enlargement ni me pesa me kan because maka kan bre bra na wan kasa etwere hawba na etwere ya hawba ya yesi abi he back bra ne ansa twe na wo se media me koto odwan akwache obi na etwere edwan asem obi de ka akoma odunsini bi se obesa twere na anko adenti na etwere no ejika etwere no onye driver ni no akwajika wo spam count na ni ho se wonu obehia enya adwuma wo ma me no wo yire ku wakum afọ ha no ade na obema wo ma ne ma wo spam se na nkasa wo ho ntowo wo yo ba pani wo kura firimu se wo ba adwuma yansa na dabi bra na me ma kokko bi nnom na se de wo kura de ma wo ni nyina wo benya ne sa pepepepepe wa ho de be just o sikin be ye fefefe okay sia na me nka 0243 ni bi 0243 so kama me 345 392 0243 345 392 0506 460
208. Tano so apatrapa new site. Eho na ubeshia Adea Herbal Clinic. Ya ben tano so apatrapa junction na udru ho a ode furniture se na wokọ apatrapa no. Usane na afro bepo na wonsani fa so ya signboard siwa eje ababa chiro kwan de wo aba aswe Facebook ana WhatsApp YouTube no Adea Herbal Clinic ABBEY na the Herbal Clinic no asoso afi WhatsApp no 0249 247969. This week we do the American. Catch them. A mama na wo mun teme nwun so da ye hye wo mo rubber no. Adea Herbal Clinic wo ba ho no ma 40 minutes wo ba dwun so. So what dwun so so do na won teme nda one night won so say bi nyankopon do de cha na beba. Eno next week e be kan wa say Mr. wo prostate cancer twem next week ni amra ni nkombo. Nyame ahwo de ada wase se wakasa afa yi wo ma opese oji won de me se wa bo wo so me de wuro. O mbeba no abehia won wasa won yare am ye nyina de ase da mo. Ye da wase wadomti. Amen. Amen. Wow, that's lovely. Mama meet tiawa me ba se sia ye fa krato emra. Comfort so na nya wan kanye. Oh sir, na de se macho. Na che se anadwi wo de oba ba fia. Dabio, Matresia, na me da so no. Wo se me complain kire wo. Se me da so a, me mfili na ade chekra de a na yese de yanom e de me kwatwe concrete no. Na amanfo di extra comfort foam ho ada se kire me a enrada me kotobie na jai. Madana dwi se. Why you lucky pa. Na se extra comfort de. Wo kokro mu a enu adin an obi ebo. Yese so na de pa. What tobie no. Se wan tobie ma me pa hon. Ade se gaba wu. Metododo. Wo mo ye types. Any size bia bi. Every students mattress. Equally high density, low density, king size, queen size, hospital beds de nyina. Oh, wo mo ye utumi kwaye special order. Na wa ye ne said your pen pepe so the amount. Extra comfort mattress full and the ye papa so. Enti a carpenter for mo Sompa. Na nyana e wo Jiwak Enterprise. Abrepo market. A crazy man. Bofu yedu. Roman Hill. Any ba bia tonto mattress bia. To Fonko Extra Comfort Limited. E wa Tuma Francho obey of Francis. Telephone 0244 853036 and 0242 810 705. Extra comfort mattress. Dama honto. Sisi media sempanam okonfanochi rural bank plc ogusua funeral loans no na foforo kra wode aba be hyemu kena eyebuafo wo ye ankrankra anase mo ye abusuaku customer anase wonye customer with okonfanochi rural bank plc de nyanyina ne se wo de death certificate of the wawu no beba ene wo ba be guarantee no ogana ka na feso e wo sakrata abusua panyin sa hyase wo de no invitation ba ko ebeka ho na dare duru ho no ma ne ho nsa ene ho ntutuye nyina ye boa amwaye ye provide security ebeboa ama no ntotoye ene ho sikasemina awie peye na de efe kra ne se utie sika no ma won a na wa send ni pakro no SMS me kire alert a wo de ba akoye announcement na announcement na chi no sa alert a wo de ba akoje aduane ene drinks nyina okonfa no chi rural bank e de beka ho owie a e ho ntotoye nyina akoguo no wo ma statement oye we nyina chi no na wo save ho from printing cost numbers abefre ne 0501 628236 anase 0203 301179 inti okonfa no chi rural bank PLC na ye ho bonabono eto ntwa Mampa cho mi pie meba sesie. Wo hu se me ye aduane wo se me kokuru aba. Akagaru ne garlic na ma wo hu egu asanga no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me mpese be bubu. Omia e natural. Eno na be dintina abena wemure na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akagaru na garlic mfama na wemure na nyim da me yo. Na tiwala ndambi so. What choose spices to asanka me pemi bibia natural. Anti sankofa natural spices. Anti nanka. O send the maranka sa me pemi natural anti. Sankofa natural spices.
ebetimi abase obetimi ni obi assign answer na mo be ware what dey ni suban betimi asiew anasa ya na science no wo ho wo na wo hunu nipa timi ni suban sie ana odonti na efra ni ana wo hunu pa but ubu ani na guso and so that person can you hide I was here who can say obi betimi de asiew abra wo hu da ana uhunu ba bi odonti no ayu ani afri so wo gina hene o my obi betimi de asie kwamna Messi o simple cry. yaw agonta yo dofun ana ya na frifra yani ba ye hu yes okay. dofun na ya na yesa oyini bibia ni wa obi ya obi ni de obi nipa no eti na mpanifo se suban ti se nyinsen okay yes asia me ma obia and na your time into 3 minutes now they are come 3 minutes ne so ya now they are by we ya bo ma na o asia ei ne ya pona kam basa ye ko agoda yes uhu aha ne tani se eyiri se deya sene no hene ni ka se suban ti se nyinsen no nipa no wasia no no ebia mfumso bi aba waye mfumso bi nipa no reaction nipa no bufu a ne otimi ye ene na nigiem ne otimi ye no ubehu ne amomo ebia bebre na fi se o me do no ama odo no overcome eniema ebia eniema na obehu onipa nanso na obehu no na obu na ni eguso na modo bia odo no ebi so di so omutirim se oh metima sesa no so hu me mesesa no enti ode mesesa no no one na kwa ware na wantimi asesa na ebewi ase na ye de nifunu na ekoma abusuya se mo ba no aware na anya ewawu so hu enti akonta empratchi anase aware no ya na bebre na fi so otene ba bi na we so etene ba bi ehire se de ya musia nyese bia musia se bia empem but musia mo ho mudi nkomo obeya mfomso na wo ye no a wo hu ye no reaction e baaye mfomso na wo ye no so tamade na de bo wa woni ne ware kokotena de ne ode sekan ene be ba so at that time na onware wo kura no ene o tere ne nsa wo so no na ware ekotua utiri nsa nyaku na obekun enti bebre ho no mo a akota onom hu nipa no su ene ne ban but odobi ene o mesesa no na konta bebre ho so a ohun ade no wie ye na wo so ofri mu no na ode nani akwakoto bia na busua sika bia nipa no wo so hu ejapade bia ewo aware no ho na ode nani akwakoto sa ade no na ote awade no ho wode hu sa ne de nifunu esen obi so ye ne so abusua bia me firi mu abusua ni din so say abusua bi wo Ghana ha akoto mu din mu odu eti ofisa mu din ho ban yes omo bo mu din ho ban eti ade na nya kra na bia abusua no kra ka ne tisem ne maame ne papa ka ne tisem ne maame ye asore kesie bia wo Ghana asore pani anase bia wo sofu pani sofu maame bi wo ho aware ne gu a animgu asebeba na o ka ne tisem so hu e ma ne bi wo so akota ode nkwala ne nti ebi one be ma na wo baako no so mempese me wo ewon chen anase me ne mema ebe wo hu but sane man excuses no no de ama no wote ho itakunta etisa deya nipa no entimi fa no suban nyina nsie wa entirely da science bi obedan suban bi adi obetwa ntro bi a kire wo obetere ne nsa ba ku bi wo so mo mpratwe no mu amohu sane ne su ene ne ban sitie na ne gi a ne obetima ye ena ne bufu susu a ne obetima ye thank you ti eyodofun akosia my medase ya di sieda huna hunhunu na wonom a womode saade ni sie omuhunu omuban bi sie edi ko wura ware mu ansa na wohunu na mpempi no ano dodo no awa agenda owo botaye wotirimu po bi woni tirimu nti a wode baaye okay de de kan senye wo sika enye wo fem bi a wo enye wadan bi a wasi enye enuoma bi ekita wo nti ne wo ba why there is no way I will be the biarada until set the mission or the buy no or bear accomplish. And on us will read the entia what be rem on near my would run war pet. When we are no our dear energy jano.
enti obi tumi ka say me ware na nye se na no wote o wo boa saa na no wote hunu no wa ma wan hunu sane no wote dada na fei no wa hyase a no wo yi na di e de kire wo enti wo wade no na wone na etwempena nyina no na wo kirimu po bi wo botae bi hye ne kirim se nipa somasi ana so obenten ne sika wo wanti e na me kominya sika ne wi a me kire ne pa se wi ase na emienu nipa somasi ana so obenten de ewo me kirimu a me de kɔ no se menya wie pɛ awade ne me etwe me ho enti so wonya de wo pɛ wa awade ne mu wie a afei na awade no ankasa no wo ba ba kire wo say yes awade ne se na tie eni nti na nipa dodo no akwa wura awade mu a wo mai wo nya yanko be firim wo agenda agenda no mo de nam saafo ni nyina wo mo de esie ekɔ wura awade mu no agenda no mai hyase free bible mu ebra de Laila ekoda Samson nanga Samson wonimdie wonyansa tactics ahodo a yede kontokwa ne ade nanka obetumi ehunu de Laila na kwan ahodo a wonam so sanso obi a wonim ko hodenfo de enka obi ba na so onam saa kwati kwan no so defa kwan no so a enka obetumi ehunu se kwan we so ena nipa so masi ana so obenten na mo a wode ba dada me na so nam se no oba na bom ni tirimu po say yira so pass wa me ma ohunu me suban de me ba ba ye nie na me nya wie yi a me nkonti wo defa no a dada no a e ma ne kan de huma sem kire no nioma ama ne ho aye den e ma wie che no wonya wie no wo twen ne ho e de firi wodo ni mu e ye sa ne ne ye tie se wo bi ba so wo ba ba ware wo anase bi a wo ne wo twempena dodo no ade won mu su ni won mu ban bi sie enam de wo wo hunti na wo nya sa de ne wie a wo ma ne wo mafirim na ne nyina ne ya hweyie se wa mu ani ana ho no wa mo nyame mpa tie ntimi ntwawani sukura se ade we abrante se no te wo ma wo bi abo ni tinu po so obeya de na obeyo de be si o se bi bo mi tinu po so wo man na no mremeku a there is no real memo wo hu da biarada until some yes ade na wie metimi ni wa tonse didi ye be sere ye be ko ye be ba be se bo so mi di ya kwa akogya kwansi wo fie wo hunu ho ehun poporo ye kora me ma wo hunu antel se sa de ne meye be wie no ansa na ma kire wo se de enti a me ba e wa awade ni mu no enu nie manya wie no so me firim na ne nyina ne ya hweyie se wa nya hweyie pa de a wo boa wo ma wo be yiwu oyini o mai obie ni ho a obetimi di ni suban asie obi se me ne wo date 3 years enne abefu brei na bi enipa no ye ma pefo misi manhu sign bia se wo ye ma pefo ni nkomodie mu ofon so ni text messages ekwan a ofa so ye ne niema wo de sie mi akopem tama mi ware wie na mi pie enye possible da na de tie nie tem bia ye kwa relationship mu no enu ti na sese wo di wani ena eko se wo di wani ekode a enfom so nketinketi e wo hu bia no ubehu ba yen no ye de yakoma ene ko relationship nim because me nipa na twempana one me ada bi kura ye be mienu agu oba no watwi me adi me ho akodim eti makoma wom enti abre a wakoma ba akodi bibim no umfom so e wo hu bia ohuni say ye normal wakoma no but say woni na anya bibia ne hwe ni wo genuinely ena mutu anamo na wani da ho tinifom so nketinketi ni nyina no ubehu na de yetie nie o enya hwe metimi asesa no de hiane se me wale ne bewie metimi asesa no eno ena ma yebu ya ne gu bibia so na se suban bone pa se ye de kwatwempana me ye oba me peme masem ena ma hu kwabrakase no so peme metimi de asie kwabrakase akopem 3 years a ye be wale kwabrakase hunu hwe bra obehu na wodoni nti ade bi surunku bi a wahu wo me ho na gyan ni se bi a ogyan no kwa ontumi nkohia obi asa ana se oware me a obetimi ama megyae eti red flags nketen de bra ye hu ni na ye ano ene ye bu ye ni guso na ye adwen se betumi asese nipa no enemrem sa wonu oba ho oye oba ba ne be ma ho be ma ne twempa epema wo se ma hunu odi sie mi ma hunu hye wa Nicole ye mu wa hwe bu na bu wani guso na ye wo se wo abotira obetimi akontani ena wanka na hwe ena ade ko wale mu ti mu ware ye no na fe de wo hu se waje lances na wi oni ba bi akọ ena wo ye ahye mu kana enu nti na obi be ka se na ade nti na wa hunu ena wo kokoto mu wo hu ino no na bu na ni guso kromfo wo ba bi ani wa ni ku ye kromfo a onim pase ni ku ye kromfo be ma ni nya dwuma edura na jo awada
edura wi a wada edura nwumira no wapie wo ba okura fries cream e boba wo ne ekolak okoye adwuma no wai ye hwe na na twene tete na na twene na okum nipa e wo sunwan one ne yire na na yesa adwuma no ade bia nipa mienu sa warefo se ye twempena ya ye mu ba ko ye yenim na ye bu ye ni guso nya kokudro strunku bi se ye betumi asese nipa no but se wo pese pa se uhuru nipa character madam fui mempenan a me ne be wari me pese me hunu se de ote pa enfo akoma ne nko fa wani ko eno de amfom so nyina obehu. All right, Cobra boss ye wade bi wo wiase e fe ne se nweta so se me weta so se ade we me pese me ya ye wo formula ye de work formula ne ye pretending now the over determination equals to achievement. Me say fraction. Yes, and you're pretending over determination equals to achievement. Some time you convince any abu. Adwuma mu a ye no nyina wo ha wodi ani mu aye morning so me convince any abu. Met me atena fi ha kopem say me contract me sign with Tara one be so. Ya me free ha me ko. Wan hwe hu da. Because the moment I me hunu say kwabena ensa age wanum microphone ma me nsim biom. Nso metima wensa bro say tam na me si ha. Wo be de bo hu. Ade bia oni wiase, ade bia wo wiase ane ye fo pa ye say wo di BBC obi a wo ne nenam. Yi say bia wa na wo pese wo hu. Really? Sa me no nam sesi boss me no nam me ne woti hai. Enti me bibia na wonim. Metimi di bibia si wo hu da. Metimi no wada dem asori akwa baton sadidi ade bi wo ha wo hu da. Yi say bia me na pese wo hu. Yi say bia me na me wo hu say me wo bi. Ye wo krom ha. Wo bi wo ha wo sika say tam so hu na. Baka so ye bodam ni. Ubetima hia wo bi wa fa no hu say tam so ye sofo so bia na ye kromfo. Wo bi da. Wo obi a wo ye kromfo so betima ate so ye sofo. Obi ko obi ho no mo watum say wo ye kromfo complete. O genwura gentuma kokko ne wo ye kromfo complete so ye sofo. Say osu hu. Na yes science na me say metimi di asiew. Ade bia me ye bia metimi di asiew. E bia na me ye kromfo but metimi ate say me ye sofo. You make what I say, but deep inside me, no, na me comfort. But me de me hu. Na be de hu. This say bia me na me wo hu. Se me ti ha se sie, me ti ha se sie, me ti ha se sie. Se me wo sika se tam e o my account mu a. Man ka we da hu. Hu da. Ade a efo ya e mere wo wiase pa ye sa ade no. Unu obi na no de BBC no. This say bia wa na person hu. Into relationship. Ba me mpra ne akosua. Me ne akosua na ti. Me pese me ware akosua. Hwe akosua betimi aba me ho akọ me ka ko gya akosua kwan ma na wura ne dem say tim efia betimi ko bia na me wo ga akosua hu da e bia akosua ba no me ne da sorry e wo de me de be sha akosua be chime e wo ade me de be ya akosua be chime obi wo ha betimi na friend wo phone e bere kura won ka da on frɛ won kan say bia won ko heda but oba bi wo ha de wo de asɛ no from the start nti wo phone no bere kura no wo twe ne kwa akɔ say ye oba wo hu wa no asesa nanim anase bia number no fret to aso 3 times so na wonfa so tere me friend later also fa peke dia odi ase ni ntira e mema ne ma bebrete o mo sika wo study no o ma wo hu da ade a wodi sie nipa e ya simple kura empra twe de de he metima be da wo nchen opa me fira adwuma ba me mewura wo dem ma me nkasa wo bia ho de wo mi mu no me be sie wo hu da Emma bebre ne mema bebreti a emma no ya akromfo e kwa robbery anadwo so mani nim wo ba udi be sie no simple kra enti hu se ba ma bi wo ho no mu a wo no oba bi awo nchen so ba na ne te na wo ye wedded wife no onim wo ba na adwene yesen and the men kasa hwe wo be se betimi de asiew I by saba the way na adwene yesen okay betimi de asiew metimi de asiew simple kra bi ba ma metimi de asiew enti hu sa buso obi wo sika so buso no obi anim so wo sika enti me se me no me be ware na se me pese me di bibi sie wo a me su ade se me ye nipa enti me su ba nya because me secret no ene ye me su ba no me su ba na wo no nipa ne hu da just say one person nipa ne hu just bia me na me ka kire wo me be sie wo sa okay Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Stay with us very soon. Yabeba mo nchen na mo so yetiemo stroke, diabetes, hypertension, hepatitis B, and ulcer,
prostate cancer and enlargement na wo famu penis enlargement oso no abeyi ato ne nsem no ahwe wait no na odi bia ka ho amaw Kumasi Oshim School Junction Barricades Kwanso Samson and Kind New Achimota Petroleum Bungalow Yene Family Life International School di hwanimu 0244 126 123 0244 126 123 and after 0543 320 030 Dr. Grace Bodu Home of Quality Healthcare Sankofa Spices Enkolfa spices bia keke koye aduane ama fe nipa ne bo chew obu on ma obedi de awie spices nti na ne sukura bri no ehoya ne basabasa ne pressure kwa na ekosoro we nyina no esan say spices bi o ha ye di sugar enchene preservatives ne chemicals a wo kura adwene ho a wonte ase enu nti na sankofa de preservative bi anim no artificial color ye de kanenia ma papa bi te se suru wisa efom wisa garlic akakadro nkete pepper and ye dia ye ewo 10 varieties uko kitchen enkwan jollof chicken beef spaghetti fish any dish you want to prepare sankofa ekrado twel when you go to the market don't forget about sankofa power specialist herbal clinic yen de obia dia tum se yedi ene honam ese wo hepatitis mu akoso adua ya obi agina tum ya de ahodo ben na ha wo wani na ha wo miracle water no hofo ani be fa so de emfa drone kan afi kidney problems ania ene ya de ahodo nyina da kumase feyase bombs bosomche kwan so ye ne Jasbro filling station ni hwanimu enkran kwabenya pokwase ACP main road and Atakra de so Anaji estate opposite Anaji MA primary school Hebatin heba mixture wo dwaso a immune booster jiri kajiri bema be CPS sita kwakwaso ama tema motorway no wa brema kosi say time obabo na baso edo ya heba amala mix malaria fever and general bodily pains sanso so and a herbal tonic and also so it's multi TBD 0244 544422 0244 544422 0208 0200 383831 0200 383831 na bibia ekoso WhatsApp no ye 0555 797878 0555 797878 mizo ai ya wo mu ahodo be num mixed fruit no be gum mango no pikama unya ice cubes bi gum na wia unya opa bi boss wa aduane na udie no mizo 5G so ginseng grapefruit guarana and a green tea ni akabom ni amanum e wo mu e bia boy twima 0246 270221 0246 270221 open do support to abra Sompa DC house first floor ne benyabi Mama Esther supermarket e wa Boakye ye ben Baptist University Abawa supermarket or magazine post office Blay Enterprise Asimfosu habitat big time ye ne ye hwe wini ba mankesi ma Asimfosu ni twifo praso upebi o ha friend 055 830 0306 055 8300306 Okonfanochi Bank PLC yebu afoni o efie jadum ebusiano omuhu de omunye ye maami na ekoi papa na ekoi esu ni nyina echi no obepu aniwa Okonfanochi Bank PLC enje say any etiawa see to it say wo o maami ni death certificate ni kura proof of death agosiasre proof of death ye postmortem no die ku no afa mortuary receipt baby adna koto Ghana card fa ka ho mabusu apani obe fill form na on sign de ni adanse say otawachi se beje bosia no na afa card no a wo de kose akoso aje wa akode ayie no fa ka ho na fa bra na yenyo se bi kofa bibia be siasiwa ye ni committee bia no commitment fee bia afa oba bosomi ansa na ye na ba no e bosia na ye dey ama no wetima ye ntotoye Okonfanochi Bank PLC eye boafo eno no Dimpa Natural Health Clinic yeni o ulcer ena adokro wo ekuro ba yemu didi ana ofe
one fiswa wo chiri wo yam tutu wo koko etutu wo chiri wo tidwaw wo da wo na wo didi a wo tim say buffer wo so indigestion ka ho brɛ ya wo detox machine wo be twi fi nyina free mu blood circulation machine ene ye wo chair massage nso so wo ha ya do be fam na bibia akoso frɛ 0245 118434 0245 118434 and 0246 744 744 second floor wireless towers dichemso Kane mention health insurance scheme a danimua na bibia akoso Yaksin group of companies yenya de Yaksin herbal mixture aba malaria no any menstrual disorders menstrual pains nyina you be here free ho Yaksin cold mixture koko setua otuo nie se free wonie ka hunya bi bobo ebe hye ni nyina afi ointment no wapampa mu epa no ye yawe emfamfa ho no mo na bibia anko kama afi sexual weakness natural capsules no Yaksin ebe boa 0244 723541 0244 723541 and 0265 706004 amamole won kan honum na be hu na Ashtown Kumasi enso be hu yen okay emre ni also betima join yen enkoma o madie no saying na also ka fa ho agosa pick calls no my enko 0551 931931 0551 931931 0548 931931 hello good morning. Good morning, Omanhene. Yes, sir. When you? Yes, sir. Kwaku ya bua me kasa fi bua financial. Kwaku me ntie we na ujina. Me tie from one pa na nukure ni Omanhene. Ni mi ni oda na ya adwene. Ema ni pa na nte ba busumu nsia. Na adwene ni nyansa na me de ma o se. Udi benya nhunu no. Sadia no wo ye kura no wa hu sadia we pote na wo ya. Ubawunsa ne nantie mu no wani hi ho ya din jira me ni patie na ade wo ye di sie me na we ya sese ni pa ye ma ni pa mu no no de ade wo ya hu udi wani tu from pa u be hu na okay thank you na say u sha u be hu hello good morning. Good morning why pacho wan die ama akwati wa 37 akwasi kasa my experience of by Abasi chia ho na ukasa no yente ne ye chia ho. Oba atenga. Aha, what's the say? Abi chia se subai we there first subai. Mami Musau, etu ni nipa ni san a. Ubetime hunu ana ubetime di bibia sie wa hunu daje se bia mo ware wie. What is all subai ni okay. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wendy. Frank Maunes, why? Okay. Make us happy Western region. Okay. Yeah, Ube because last week, many being out of our Hanam. Or Boma Sunda, you know, I'm not why me see the kitchen. One of the or bar when they make him Brambona. Or one TV station, and no one of better kind. I want a mini class. Yes, they survive you. Okay. Akosi aso ka asem bi osi o wa agenda so a obetimi de sie wo. Hello, good morning. Good morning. Pacho radio no be no dodo twe ho kakra ma me why. Me dia tia me ka se sigasi. Efia radio no nti wonte say ye dede. Ni dumu no. Ah dumu no. Why dumu no? Me se Pacha. Aha. Ni be na bi san. Na wono mo nsa. Na me hu so wono mo nsa ni ye fufu a wo se oni fufu ati. Nti ni so ko twadi ansa na wo dia bigi. Se wo boye na duma a wo ye. O ti no mo nsa na ti san se e gi le bi o ti bo no da bon ti. Se wo no mo jot na me ni ga so no mo jot. It's not just say wo dia obi betimi de asie. Okay, thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho when ye Abraham Benjamin because of this Sayaba. Okay, Ben, me and you no pay. Subain, a bit me papa. The wire na drink so Obama.
But you be playing the cards here. Oh, yeah, then no betting the crown. All right. Okay. Hello, good morning. Good morning, Oman. Pacho Handi. We need to teach Oh, we need you. That's it. Oman, and then the question, what is the best you? And Madame to be now, no, but one in your bank, a bad 6 years. A bank in the Nikun. That's the Nikun code number. And I need to knock up a cow, far home baby, and England. Can I put for them to the chain? I'm going to wash it. A chain now, the flat, you know, I can't know how they have to 1 million. Obana said there be that. The cut the house, the choir, we know 9 that blast, if you are on the camera or she are, or pet up with someone, no, idea, oh, fish, not the fee, Obana, but nothing. Obana. Oh, okay. Hello, good morning. Hello. Hello. Me ba chaw hande. Me ba chaw Mediani King David. King David Kasa. Hello. Good morning. King David, men TV no, we say Jom TV no volume no why. The free opera. Aha, afi Kasa. Me ba chaw Mediani King David do and I put up the pompous man so acquisition. Yo, Kasa. Now, Subai there, you did papa. The very first place you are a boy. That is best. Me and Casamo pass here. No, where the BBP. Oh, Mancha Montesa make a wanted. Now, anybody young about. Well, who did that? So young about. But I didn't know that you get the battle. So they get this to her. And the man, girl, I call the idea more, but we'll do an hour of the error of it. Also to carry me. And I would do a card mono. Or more Robin, who said, I pay our baby a mini payer. A body piano of Futuro. A body piano, other proof. A Futuro. Shutua on one girlfriend. Futuro, one got a girlfriend. Okuno. I do not know you can't say much of me about a good part. So the member here, that about it was an hour. It's never walk out of the world now who get that many in the body yellow she do. The better get here to buy there. Mate. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Handi. Pacho money and come back to fruition. Matthew. Because I was buying a ebi a ozi ni abedi kasa expectations bi o ebi a wo yoba wo ebi of town competition bi o wo hu se di padodo ne ton to ni suban ni sie omo di sie pa na ya na nipa ni situation so ka ho especially obu a oni sika ni suban ko sika ba na ntam so ni suban ko ye jo omo di sie ni ko na me ne te wo ni suban sie so many years and fan wo da neji amama. Okay. Here na ni subanko. Onyeska na hu ni suban ye. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho hande. Me ba cho ma fonde. Ma ente wa no pay. Ma me ma te. Ya je so. You guys would me first. Okay, Mate, suban to me first. Hello, good morning. Good morning, good morning. Yes, sir. Bodini entiwo. Mr. Mufani. Mr. Mufa free. You can free atunsu. My entiwo Mr. Mufa. Ya make an fair. Suban no de kai pa ye nipa bia won nenfo. De kai pa nipa bia won nenfo ho. Atunsu nipa bia won nenfo. Enti no sanse nipa bia won nenfo nti no bia be fit bibia sie. Na mbom so wura ware ni mu a suban bi ebepie mu no etu me nipa sanga gru wo ware mu nti so sanga gru anya nse odi afio na mbom dia wo ye no no ana ma ono afa wo ware mu Pacho Penny, hello. Hello, Ejamofa. Papa. Assembly etiawa. Obi between the suban siewa kopim se bia mo ware wi ana behu ana ontumi fansie enema bi wo ha ebedi adanse amo hu de hin na wugina me gina fe obi betumi bi afie tiawa na fe na teases bebrebe. Hello, good morning. Oh, my morning.
Morning, Wendy. Hi, Danny. I can start to call them. My interior pay. My will be back to me this year. Bad day, pa. When I say, me, could be a man and it will be Miss here. They tell me, I'm in the German catcher. I'm in the for date. It's all that. I say, and I have to say, Minister by saying, I know, thank you, Antoine. Or the Subacy. Now, do the Subacy. Ah, they say, and I feel yesterday. So with this guy, I saw so for Virginia. Another day, there's a situation. Yes, right. Another day, there's a situation. Hello. Hello. Baby, I'm talking with you. But you're very Canadian because I think I'm asking. You okay? No, now, dear, why? Patrick, why the easy between the show, crack. Oh, okay. That's it. I was here for a back. Hello. Good morning. Morning, when you? Oh, my name is Yo, my auntie. So by the week to move first, what they are, you probably want to Okay. Bausha, do not say with me, dear. See, a bang, but do not say over to me, dear. See, because Senipano agenda, none of what time say, or person will be huna, over to me, dear. See, that is the conclusion at the end of the day. Commodina quiet say. But now we near watching so people see ID. Was it watching so person? But Miss Adea even police for CID. Boss, CID. Say no sooner better say a individual difference. Ebia war hini ubehu. But ebia kwabra edi na koma so de koye no wahunu. Aha. Obi on my smart. Ebia oye we wache but obi also a oju didn't for the rest of your life no. O man ho. So obi di ni suban sie wa na nim nyansa. Hey, yes, Boga. I'm telling you. And kasa ana kwabra kasa o refia say Adea Akye ansa na me hu ni suban. Aha. Na so na just what BBS. Because me nyansa ni. Wanya na just what BBS. No. Akota me say sa wotena o obi di ni suban sie o sa me ne wasan. Bosome mienu bosome miensa. Na so du suban sie me. Na me nim nyansa. Boama, dia wode agenda mo no. Wode agenda be. Dia wode agenda be. Akota obi ba wo nchen. Me ba na me no wa betwempena. Na wa ware me. Na DMT me namo no eye bia wani mo nyama kita o meboa mo ahwe a wo ma boa akota obi ba wo nche no wudi ni a wo hwe na hu se akoyo obedi Baga wo hu da dia se na anopa isi adi obi oba ma kwa ma sa de no ye na wo live answer ka so ye akota no ejimi for da bi jimi for the ano yes it's true akota na bia wa dwiri mu no eti no nim nyansa no eti no nim nyansa no akota ni obi nkwankwa tena CID for ni adi wo sa na CID for purpose say wo ye CID for me akota CID ni ba CID ni security person ra environment bia you identify any partner ebia wo won ne ma bia wetin ade fa ba o do bia ne be wo anybody so what dwene mu da ho abusa no obe wo 5G. 5G be energy drink where if you tire power, if you get the 5G, it go help you. Miso be mango drink, it get very energy. It get vitamin A, vitamin C, the B6. If you skin problem, it go fit help you. It go fit help your immune system too. No worry, my brother. I know say you tire. You that don't worry. Just get the